Injyana ya hip hop iri mu zakunzwe cyane ku isi. Uru ni urutonde 10 rw'abaraperi bakize kurusha abandi ku isi ya rurema, ndetse imitungo yabo bayivanye mu bufatanye bw'umuziki n'ibikorwa bya business. Ku mwanya wa 10 turasanga Ronald Slim William, uzwi cyane nk'uwatangije record label yakomeye cyane nka Cash Money Record, ifite abahanzi bakomeye nka Drake, Nicki Minaj ndetse na Young Thug. Ndetse si igitangaza ko Slim William twamwita Godfather wa Cash Money, kuko ariwe yitangije ku mafaranga ye miliyoni 170 ari uwo mutungo afite. Ku mwanya wa 9 mu baraperi bakize cyane ku isi turasanga Drake Champagne Papi, ufite miliyoni 180 nk'umutungo we. Uyu mutungo awukesha amakontra menshi akomeye agiye asinya, ndetse na business zitandukanye agiye afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari umunyakanada, ndetse na label ye yitwa The October, ndetse n'izindi business zo gucuruza imyenda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Drake aza ku mwanya wa 9 na miliyoni 180. Ku mwanya wa 8 mu baraperi bakize cyane ku isi turasanga Pharrell Williams, ufite umutungo ubarirwa muri miliyoni 200 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 turasanga Master P afite umutungo nawe ugera muri miliyoni 200, ndetse bitari n'ibyo akaba yaratangiye record label muri za 90 kugeza n'ubu ngubu, aho anabereye manager umuhanzi uzwi cyane Gucci Mane. Ku mwanya wa 6 mu baraperi bakize cyane ku isi turasanga Eminem, ufite umutungo ubarirwa muri miliyoni 230 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 uyoboye yitwa Russell Simons, afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 340. Ku mwanya wa 4 turasanga umuraperi Kanye West, ufite umutungo ubarirwa muri miliyoni 400, ariko izi miliyoni ngibutse ko zagabanutse kuko mbere yari afite amafaranga agera kuri miliyari 1 na miliyoni 800 z'amadolari, kubera ibibazo yagiye agira byo gutangaza amagambo agiye atandukanye atarishimiwe n'abantu. Adidas ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bamwatse amakontra, bituma umutungo ugabanuka, ariko izi miliyoni 400 aracyazifite mo n'indi mitungo agiye afite muri kampani nka Yeezy. Kanye West afite miliyoni 400 nk'umutungo we. Ku mwanya wa 3 mu baraperi bakiza cyane ku isi turasanga Dr. Dre, umutungo watangiye kuzamuka mu 2000 kugeza n'ubu ngubu. Dr. Dre ufite umutungo wa miliyoni 400 yagiye akura mu bikorwa bya muzika, ndetse no mu ruganda rwe rw'amayekuteri azwi cyane nka Beats Boom, zine ekuteri za Dr. Dre. Ku mwanya wa 2 kurusha turasanga Sean Diddy Combs cyangwa PDD, ubwitwa ushatse, afite umutungo ugera kuri 1 billion US dollars. Iyi 1 billion yajya yivana mu bikorwa bigiye bitandukanye bikomeye cyane. PDD akaba afite amabrand akomeye nka vodka yagiye asinyana nayo amasezerano agiye akomeye. PDD afite umutungo ugera kuri miliyari 1. Ku mwanya wa mbere mu baraperi bakiza cyane ku isi turasanga Jay-Z, ufite umutungo ugera kuri 1.5 billion US dollars. Uyu mutungo ayawuvanye mu bikorwa bigiye bitandukanye nko kugira sosiyete ya Tidal igurisha umuziki, ndetse no kugira imigabane muri Roc Nation, ndetse na Liquor Company izwi cyane yitwa abandi. Nayo ifite imigabane. Uyu Jay-Z afite umutungo ugera kuri miliyari 1 n'igice. Naho nge wagutegurira urutonde rw'abaraperi 10 ndi Shema Jean-Luc. Aya makuru tuyakesha heightnobiety.com. Murakoze.